ورحمة الله تماشان الهجا شباب بخير ميرنا راس دستيكر في حفتي ام الدربة استوديو البيش بريوانات سيرش اكران رهبر تي في ده ريواني ما لكولينير بري سيف الدين جندوز كيف سيف الدين مرحبا جورم خيراتي مرحبا خيرا خدي الوبا خدي بيقمة جورات ان شاء الله تماشان الهجا وقت كونجي بزانن دروجة بيدا اول دوي امسر مثلا غزة خبر بدن لورا جعالية كيفا شوى بيجن شتادي نوت تمام غزة جعالية رجمة سيونيست هاتي بومبا باران كرن و لويدر قريزة كمازن لبر شعباية اروها جعالية برچيبوني وجي دوان روجه داوية ده تنگاسكين پرگران هنه لسر ملت غزة بذي آواي ام بحثا غزة بكن دورا ام دخوازن بچن گوتنا بحثا سوري جي بكن لورا سوريا جي تشتي هلوشينا رجمة بعاصي و الويدر برخدان كو زفركي بدست خست او جي نفاشينو گنگشي نابينا سوري جي لبر چاوایه کو هنک تنگاسی هنه لبلی جعالی که بجی سوریه هدی لسر پیو خواه دفازه بسکنه امی سروی مسئله جی بچن گوتنا بسکنن داویه جی تماشوان هیجا امی بحثا اپراسیون لهم بر شارداری استانبولی براستی راست اپراسیون لهم بر شارداری بلکی نه نجارمي ام بوهاب اهميت سري خبر بدن لبالي اف بينكتن اف جنيبونا د سازين وك شارداريا ده دوی سري بي خبردان او بيريتي او دزين كو د شارداريا ده تينه کرن ام بيجن سازين دولت بيل هم بر وان بيريتيا چما گاوين بيتبار چما گاوين تأثير نابجن ام سر و بازم بسکنن یک سیف دین مثلا غزه براستی و سالونی زیده تر ام سری خبر بکن و هر ساعت و هر دقیقه جی ام دنهیرن کو لبر چاوه انسانیت بمليون انسان تینه بومبا باران کرن جبرچینا دمرن ون دوان روژه داویه ده روشا غازة چواد خوينن ملت مسلمان هم بروي لغور و راسيونه که چواد و نشان بدن بسم الله الرحمن الرحيم راضي ام سلاوي خو ام پیشکش مجاهد قادت کن و خلقی قازت کن يعني حوجه ام بیا خوش ببینن ملت غازة خلقی غازة برقدانا کی بشرف برومت نشانه تمام دنیای دتر البته که اف برخوادانا که نشان دنیای دیدن ممکنه که بدلکی گران بیدا این یعنی معلومه ویه سیونیست اسرائیل دخوازه لسر ارداکو هاشو ارض معود که خودی تالا جوان وعد کلیه لسر وی اردهان مسلمان نهیلن یعنی که مسلمان هبن کسی که سریخ البروان رانکه یعنی مسلمان کی که گلی وی درا سریخ البروان رانکه مسلمان کی وها تصور دکن معلومه وایه يعني غازة جيك ام دبجين جيك بشوشك يعني جورو جيري 40 كيلومتر يعني جيك تنگ يعني ادبر ده 2 مليون زيادة انسان هنه و بي 2 مليون انسان غا جور بريوان دنجير وان پنابر دکن غا لجير بريوان دنجور پنابر دکن و برچيبون سيونيزم برچيبوني وك سلاحة كي نشان دده يعني چوا بومبا بسر انسان دبارين انسان دكوجه به هاوی گله غازه برچی دهیله هم برچی بونه تخوازه بکجه و تنه بکه یا جیوان تربیه بکه دوی روشا گرانده هم دنرن ملته غازه تبی که زارکه وان اید حمیزه وان تین کشتون جی تبی که مالی وان مستروان تی خرا کرن جی تبی که توا می میرک تبو زارکه و پیدکه و دیا و مته بیشتن کشتون جی ملت غازه یک حویجی ام دنرن لهم برخدانا و حماس و اسلامی جهاد کند کستن کن گش لهم بر سیونیزمی لهم بر امریکا و لهم بر ایک غلامتی جوان دکن دستگیری دوان
لهم بروان سريقة بلندكن دنگي بلندكن يعني حوجايا أمبيا خوش بنقيدن هري حبتي جوت مهي دو سال بري دست فكر تقميدي أكوا قدس أقصاي طوفان أقصاي دست فكر يعني بكي هنك إنسان برقدان جوي دست بيدك دبينه يادزانه لمخابن نوهاية برقدان أسري 8 ساله زيده برقدان هي وأفسيونيزم ولاتي مسلمانة واري مسلمانة إشغال كريه إشغال كري نبت تسي سيونيزم تنية يعني نك أما بجن سيونيست شرحة سيونيست يعني أما بجن إسرائيلي هاتنا الويدر بجيبونه وبقوة تقوى ببريقوة بتشيز نتشكو هاي ليدن هيرن تمامي أمريكا بهزا بالتشكيلات بالتشكتاري باستخبارات بفروكي بكشتي قش لبش سيونيزمي بش إسرائيل تبي إنجلترا جي في هاوي بشكتيا بيدك أم دنرن وان دولتي كو امپريال دبينن يعني دبي هزامه لسر تمام دنياي ام د دنياي دولتي يكمن في چاويال قدنره اك هز قوه توان زده بلنده كش بشكرتيا إسرائيل كه بله كي بشكرتيا ملتي هذاك وعطيك ام في هلدنرن maalesef جربي عالمي بيف تكسرني هنك دولت بكي سياسة دنجي خبرندكن ياجي هنك دولت بكي هنك امي بجن شيء انساني ددنوان دي بكي دولتك امي بجن او سلاحي جران بدا حماسي بدا اسلامي جهادي مالesef تنانه او ايران هي هنكي تشكاري علي كديوانك لبل او تشكالك ددن طولا و تعمل بسينه ما تتلويناك لأمدنرم ملتي ما إغاظة يعني كريكامة أمثال ملتي غاظة تكرن ملتي غاظة تبي تنبوناخوة تنبوناخوة أمدنرم يعني هيفياخوة جربي فقطناكن هر كدر باوريوان بالربي عالمي زيادة دبه وقتيكو باوريوان بالربي عالمي زيادة دبه سيونيزم أو هيفياوي كو أوي بالسرب كبه أوي بقى أرمانجا خو هيفيا واندشكي أنا الحمد لله أري قوين رجاندن ضاروك تي كشتن بيرك تي كشتن خاني وان لسروان تي هلبشاندن أوي تراجدي بچاوي مي لي مخابن وكيكو آليا إذا بقوفيش قوته قوت حالبي ده وقتي كنت ببي وقت جملي خو توي شغي تحالبي قيب كريم شدمي تسر أحلاقي خو لسر تبعتي خو تسر باوري خو بسكني ويشغي هرتم تلسري بالا خو بدني تحربا عندك ده وقصي يهودي ومشرك تسيغدان هفدو دور مدينة جرتن ورسول الله حوالي وي كفرنا وخو قيدام ببرچوبوني بوي سرمي بوي ترسي بالا خو بدني تو باوريوان بالربي عالمي قط نبيه جبو خاطيك باوريوان بالربي عالمي قط نبيه بسركتن ربي عالمي بيشتي في باوريه بشكرتي وانكر قوة داوان وان بسرقت الحمد لله ام ايو دنيرن ابراهيم اي فلسطيني ابراهيم اي غازي باوريا كمان وهي في سيونيزم جكر بعد تقي يعني ايدي نذن اويش بيجن بريا كبرنامج مدرسة بيبك درهبات تي في ده ديمانك دباس بو وتراكي دور سروكي سيونيزم دغوتن يعني جكينو خدابه خطبتنا دغو لغازه انسان نل پیش بری منه حیوان پیش بری منه يعني افياد ده نشاندان که هشیوان سریوان چیه وان دغوت ذاتي ام خدي قوتن ويقال فلسطيني سريقش باب التوينه او حماس اسلامي جهاد سريقه تاني ببينن وام وانتيهم برخه يعني ده هدفون او دغو ام سيتشتا يعني صعب ارمانجي اي سيونيزم هبون يك اول دغو ام حماس بقدني يعني دغو اشتا امري وقي حتى كي دهر وجه فرضا يبقى محكي به لجيك ام ها هاتني ام دنيرن الحمد لله ويبقى دلي باسمها بالسركتيه حماس جي خيبري بيتر خدي هيزه يعني ايروجي من بيانات كون خونده دبي يعني الحمد لله
دوی دماغ و آگربستی دست بکری قدری دو مهوان هیده ده ما لشکری خواه هیزه کی قوت داوان ما پرورده کی مزن داوان ایدی هفته جوتمه بهتر خودی هیزن yani evmeden nişandan eri jihêlekî îsayî qetiyama Müslüman dike bekî xwîna mazlûma dirjîne li hêladinê elhamdülillah Müslüman nedixewî dine Müslüman nexafilin dişuğulin dixebitin çekdariyê xwe ortaya xwe amade dikin ji herbekî mezin yani ev mizgînî elhamdülillah em dibînin. بله انشالله يعني او هيلك ساحه عسكريه يا شوفه برفضان لهم بر رجماسيونيست برفض ده و چه ری کو و برفضان گش بکه و برفضان لپیا بهله تمام وان رياض گره هم جعالیه سیاسی و هم جعالیه لشکری و هم جعالیه انسانی و الحمدلله برفضان سر پیایه بله سازین ناونکوی و سیاستا دنیای ده ایرو اندنیرن کو ختمیه يعني او قانون و نظام بين الملل او سازين كو جبو ريچونا دولتا جبو لهفهاتنا دولتا ياجي چارەسەریya پرسکرێکا ئیرۆ ئەم دنهێرن ختمیە ئەو هوندرێ وان ڤالا بیە یعنی بێژن یەکیتیا ملەتا یان بێژن حقوقا ناونەتەوی سەرۆکی وان دەرسێن لە هەمبەر vê کۆمکوژیê li hember vê qetîam û wehşetê li hember vê însanî rewşa nexweş bi dengekî bilind evêya ne şert û mercê însanî ye ji birçîna zarok têne kuştin dimirin ev bombebarankirin li hember sivîla tê kirin vê gaziyê dikin û gazî li saziyê ku wê dikaribin hêzê xwe bêjin derxin meydanê û vê qetîamê bişkînin vê qetîamê bidine teknandin lê dîsa jî kes diriya xwe ji cîra nake yani ev siyaset ku wiha xetimî ya jî ev saziyên navnetewî ku siyaseta wan xetimî ji bo pêşerojê ev tê çi maneyê yani ji bo pêşerojê ev tê vê manê ku Rebê alemê çare diwirdigî yani devletê ku em ê hêviya xwe ji wan bînin malesef nimayê piştî tamamê ewkê tiştê neerînî piştî tamamê van pirsgirêkê mezin de em dinerin çare ne di însana de yê yan jî çare ne di van siyasetmedarê ku pezlê xwe didin tiqala tiştê mezin dikin gavê mezin dixwazin paşoyê bibêjin em vê dibînin çare ne di wan de yê yani tamamê hêz û quweta xwe wextê ku Hemas İslamî Cihad bi cêv anî gotin ya Rebî tiştê ku tesê me tê ev e îdî ji vê pêv quweta me tune ye awî çexê Rebê alemê alîkariya xwe nîşaniya wan dide yani bi rastî heta niha ku miletê Filîstîn berxwe dide herê xwe natewîne ev alîkariyekî mezin e alîkariya Rebê alemê yeka mezin e ya didoya heta niha ku Hamas be İslamî Cihad be û ala teslîmbûnê ranekirine û li hember siyonîzma çekdarî bi cengê herba xwe dikin ev alîkariya Rebê alemê ye yani Rebê alemê vêya bi me de nîşandan dibin hêviya xwe ji min qutnekin min herin em hêviya xwe didin devleta devlet me tenê dihêrin ya jî devlet cana tê ser masê me difroşin yani van insanê ku li hember emperyalizmê fêya xwe radikin ku li hember siyonîzmê fêya xwe radikin devlet carna cîtê wan difroşe yan jî çavê xwe ji wan digire yan jî guhê xwe nada wan lê belê em ya baş bizanin van kesayetê ku xwe spartana xwe da û li hember emperyalizmê li hember siyonîzmê hevê dikin yek tesê xwe bidin hevdû û hêza xwe bikin yek min ere Rebê alemê du hev ayçê me dibêje yek dibê di bîra bînin ku hûn li ber koncala agir bû ku ne bi alîkariya Rebê alemê bûne hûn ê helaq bibûne yani heqîqeten em îro bala xwe didinê
ام نها لسر کنجالا آگرن و دنابان دولتی پاشو کدبی ام مسلمانن پنجی و حب دولتنه جوانا یک حویجی دسته خود ناوی جنمه مجوی کنجال خلاص بکه خلاصی بس بالربيع العالمية ام بيا باش قالك ام باوري خو بيبينن يعني هذا دو يا ربيع العالمية دبي باتفاقه وهبه وهن تفاقه بلا ببه وهي زاوش تسوي هره وشرفاش تسوي هره يعني حوجية ام لهم بر امبريزم بي بكي جماري مكين من بكي ام هندكبن لدماكو ام تسيغو بدن هفدي چوا لبدري مسلمان بس سياسة و سيزدحب لهم بر مشيكا او دكتن غالب دكتن چوا الموتي مسلمان بسي حزار بون مشريك 200 حزار بون تسا مسلمان سركتن وكي ويا ام كارن ديرو كده پر جنگي ام بينين بر چوا وان انسان که بحقی ربیع باودی بربیع وانینه بچقاتی جمبارا و هندک جیبه ام في باش باورن اوی لسر ظالما لسر امپریسا لسر قرالا وی غالب وره يعني هيفي جداباتا ايدي نمايه بس ملتي مي غازه روشاقه نشان تمامي دنيا ده وان انسان که با ربيع عالم حقي باوري انينه جبه هده دنگي خو بگين انسانا ان شاء الله جبه انسانا اوی بعد بحث بله يعني برخدانا فلسطين لعالية كي غازي عالم إسلامية كالعالية كي غازي إنسانية تجد كه لبالي أو يكتنجي ناف فاش دفازة تأسيس كه تبي في أواجي تبي واتشو بلكي نيزي شيت هزار إنسان شهيد كتن بلكي أوقات هيد بني أنقاذ دانا وغازة تمامي الوشيا الدنيا إذا جعالية دولتين دن دولتها فلسطين يا حكومتها فلسطين محمود عباس تينات كرن جعالية فرميبة لبالي أم دنهرن يكي وكي محمود عباس تبي أوقع قتل عام قوم كجيجي ديسا دريجي برفضانيت كه يعني أو جهد وغيرتها برفضاني جبو يكدنجي لهم بر رجما سيونيست ولهم بر وان إشغال كرا در كبن في جهدوان قاوا محمود عباس داويجه او فكريات وذهنيتا جوي عليبته او اف نيني ياجي اف وچه خساره بده برخدانا فلسطين يعني ايرو دبي حربي ده محمود عباس مشككه جمشكي بيف تكون نكره خساره بده في مسلمانا çünkü zaten düşmanı mezin İsrail Amerika'ya tamamı hezde kuvveta ve besar Müslümana bu madbarine. Mahmud Abbas çi dike? Mahmud Abbas şeria dibê batı şeria. Yani şeria rojava o cek evli hakimin lwê derê endamê Hamasê ya İslami cihad wan digire cêwan nîşanê fidî Siyonîzmê dide. Yani xayintiyekî mezin dike. Yani bira milletê me vê baş bizan be. محمود عباس في خوري سيونيزمي يعني سيونيزمي تشتيكو او نظانن محمود عباس بوان هزي خو بوان زلامي خو بوان تشكتاري خو مبجم جاندامي خو بوليسي خو كتشد علمه بسيخورتي دك يعني اجانتي دك في زانبونا خو دد سيونيزمي او في دبي كل الفلسطيني براج مبيف كاستنبه يعني كهبوناوي جفلسطين تفيداوي تني ذاتن حتى نها يعني لهم بر سيونيزمي من بالا خبدني جيكو محمود عباس لهنا جيكو علي كريم محمود عباس لهنا جيكو زلامي محمود عباس لهنا يعني لبان ولايتك جيكو زلامي محمود عباس لهنا حتى نها ام بيجن افسري 4 سال 10 سال لبر سيونيزمي كبرك جنابيت نوندن يا فجوار ناكن يعني جانا امهنك ديمانا دبينن عسكري سيونيستا يا بوليسي سيونيستا بعين الوان دخن لبر شعبي وان تعديل بلاكي وان دكن دنجي خناكن اما افتشتيهان لغازه جناب نكار تشكن çünkü mücahidi غازه دماكو سيونيزم مشكلت كه همبري وي دنجي خبنكن تشنادكن يعني تشتي تسماتي دكن ابر خداناكو لغازه حماس اسلامي جهاد دكن جسديوي بكيش حزاريوي محمود عباس لهم بر سيونيزم ناكه
تبي في قاسي محمود عباس شدك سيخورتي يعني اجانتي جي اسايدك جي فلسطينيا جي واني ايكو بشكرتيا عبالتيا حماسة كيسان بجاتكن جي وان جسيوني دي مدبجي وتعديد خادر وان بك لوكي مدعودا قوت ايكو ربي عالم بوان ربي كستن ايكو بشتاوان بينا عردي الحمد لله امدفدا جويد بينا ان شاء الله. كيكدين سرمجارة غزة موقع ساكنين ام درباسي سوريا ببن سوريا جي بشتي 6 صالي رجمة بعاصي وبشار اساد هلوشيا برفضان ومجادلة خلق سوري بسركت ونظام كدن آبابو للسوري بلي امزانن كو سحا سوري قادا سوري سری 2011 سری 12 13 سال 14 سال عالیه گلکی دولتا و هات عالی حکومت وان هاتن دم تکرن قسمه کی اشغال بدون اشغال دانه قسمه کی هناك رخصن هنا و امبيجن قرية خلق سوريا كوتشبر بو ملتجي بو اوجي لدرواي عرض آخا دجين پشتی اوقا امبیجن نخوشی و گنگشی نبین سوری بله برخدان خلق سوری و هیزه کردن آنها لویدر نظامکی آباد کرد یعنی او سوریا کو دهشی مدد میجی مدد تم درگوش علمی تم امبیجن جعالی علم و زانینی و مدرسه هم و پیش و دهات زاني و سوريا كو امبيجن لويدر جلك حافظ القرآن جلك عالم دركتنا اشتي كو رجما بعاصي شو آن هم هيدي دوينن وي رنگي خو در خميداني بله هي تنگاسيل پیشبري وان هنه ون پیشاروجا سوري چوارو فاينن دما كمر پروجيكسيون اكي بدا پیشيا خو آنها اف هناك جشدان السوري بقوم ونشواد فينا. أنا جبري خبي بيجن أن تماشى بانيمة برابيا قش بزانبن حافظ سات وكري بشر سات نك إيرو ظالبن وقت قوتا اف 6 سال ظالمتي دكن و 6 سال ظلمي الملتي دكن عمري منها بينجو يكي يعني وقتك هيك أثقناتكم حتى عشاليته ويشي قاد كرن دقوت يعني باش حافظ صاد ظالمه ظلمي قال دك تعديل واندك هذا قوت يعني اف ظلمك مالا اساس دكيل قال نك ام بيجن جوي دسبيك كو ام بيجن شهاده صاحب دسبيك نك يو دسبيك اف شي صاله بمالواتي ظلمي تعديل قال دك وملتي وي جبروان بنابر بون يعني بمليون انسان جوراتي ودكتن شون هاتن تركيا هاتن اوروبا انك ربنا وك ايلان الكردي لافيد خنقين حزارة يعني وجي انبياء ببين يعني في ملتي هان جدرما اسات ربيا لبالي ابري و بريان هاكو خاتي دامزراندن چيكن يعني تشتكي اوادكن جانا هناك سياسة مدار قالات تشتي وان كيماسي وان دكن نقنجان دكن تشتك ام دبينن وان انسانا نها تعديل قليقة ناكب ابيك هاد دويا حياش تسيوان تين خدمتي جي قليقة دكن دخازن ريوان چيكن دخازن جي تندرستي يعني جي سالقي جي نقشقنا وان چي بكن دخازن جي مكتابة چي بكن من بالا خو بدني برياري يا تشارو يا بينجو هي لإدلبي يعني الاستاديوم ده ترانكي هاتار خستن ودورده حضارو بين سطحة كتشو خورتي وان إجازاتا حافظ قرآني سندن وبن حافظ قرآن أبيا بنجهكي مازن بمدى نشاندان أبناء إشي دروجة أبناء إشي فالكي أنا حوجية أم بوي مجاري المسألة بنرن كيان سروك كيدان ريفربر د خدمتا قلي خدا به تعالكاريا قلي خدا به ام هبيدار من انسانا قنجر ابيك ياد دويا او جاي ام دعاء بكن وبال انسانا دريا قنجيده بالسر بكبل
yani her insana ki masi ve hani tu paşa rojayı da hatayı hani ve kabul dikim le dve avakırna hande tiştek ulmedike ve jbo xate ku derya qenciye de beser bikevin em ciwan dua bikim işte seme b ku derya qenciye de tiştekî bibe em alîkariya wan bikin min der duayê me alîkariyê me piştgirtiya me giş derya qenciye de bin ku em alî wan bikin Resulê Xweda dibe di başiyê de û di xerabiyê de alî birayê xwe bikin sahabe dipirsin dibe ya Resulê Xweda di qenciyê de me fêm kir ku em ê çawa alî birayê xwe bikin ma di xerabiyê me çawa alî birayê xwe bikin dibe nehêlin ku birayê we riya tike riya xerab ya jî feîlê xerab bike nehêlin gunehkarî bike kesê me bê ev birayê me ku niha li Sûriyê rêvebertiyê jî gelek xwe dikin ji tesê me bê em bê herin ji wan bibêjin bi taybetî em bibêjin birav em hêvîdarin ku hûnê di vê riyayê de bi qencî bi ser bikevin û ku kêmasiyê wan û xetayan hebin em bê bi xweşkî ji wan bibêjin bi hikmet ji wan bibêjin bi xweşî ji wan bibêjin hinek însan tekê Fatî em vê dibînin di mala xwe rûniştine ligê xwe davên ser hevdû û tiştine rexne dikin heqaretê li wan dikin tehdê li wan dikin vê îşa bi vê hawê ava nabe yani vê îşa bi vê hawê nayê meşrandin hewce ye min ere wextê ku Esad zulmê li gelê xwe dikir yek ji me em nikamin biçûna Sûriyê min tisê xwe bigihîştira Beşar Esad me jê bigotina heyra işte tu tadil gelê xwe dikî tu tadil kurmanca dikî Türka dikî Ereba dikî de jî tiştyan be de me nikebû tiştekî wiha bikirina yani tiştekî wiha di hêşîme jî derwexne girtibûn yani tamamê diyalog hatibû girtin lê elhamdülillah em dinerin niha ev damezandina ku nû hatiye çêkirin yani hêvî heye ku mere xwe bigihîne wan mere xwe tişna ji wan bêje şikayeta li wan bike yani ew hêvî di me de heye niha min ere ev ya gavekî mezin yani hewceyê em divê mijarê de li meselê binderin yani rêvebertiya niha em dinerin deriyê camiya andar rehmê Xwedê xweş vekirine û însan derin camiya li mêja xwe dikin dinkê tekbiya davêjin yani ew hêvî ku em dikin yek bi yek em derin dikevin Kur'an bibînin yani adı da ya di tenduristiyê de xebat tê kirin yani belkî di medya Tirkiyeyê van tişta firnayê dîtin lê mixabin wextê ku em medya wan em dişopînin em dinerin di tenduristî de yani nexweşxaneya de di van ekêdinê je jî tişna dixwazin bikin dikin gav nedavêjin lê belê gavê hê pir mezin ew ê bê avîtin hê rê jê heye atı da ya yani îro mekteb belê keyfetê kerem kunun mektebê yani em dinerin mesela di mektaba de di zanîngeha de xebatên tê kirin yani wekî ku niha wezîrê perwerdehiyê malûm ji Efrînê Kurmancı yani me xwe li pêvajoyê min ew kir yani giftegoyê min godarî kir yani dibe ji Erebar çebe em hêviya wî Kurmanca ew tiştê hûn hebe û ev mektebê ku li nav Ereba çebe em ê têxin nav wextê Kurmanca jî yani pir tiştê ku me bawer kî me pir jî hêvî nekir em derin dînin ziman yani ev jî rêkî xweş yani elhamdülillah tiştê xweş dibêjin înşallah wê bikin yani İnşallah. Yani Türkiye, 100 salê Türkiye'de mako em serêhenekî bifekrin tecrübeyeke nexweş heye li pêş çavê me rastî ji damezrandina Cumhuriyetê heta menskara qismekî beriya wê jî dest pê bike ji aliyê heq û mafê Kurda de û ji aliyê heq û mafên milletê Müslüman ve jî yani ji her du aliya ve jî ew nîzama ku hatiye tesîskirin li Tirkiye demek dirêj di 10 sala zixtê xwe ji ser milletê Kurd û ji ser milletê Müslüman kêm nekiriye ji ber vê vê tecrüba xwe Tirkiye elbet vî salê dawî em datînin kêrekekî ev ne naşibihe ew 100 salê berê ya jî 80 salê berê
جبر حکومت آنها جوی عالیه و جالی حکومت انسانی و ارینه تمام بجی بپرای هنگاوین بیتوار آوید که و تجربه خواه و تجربه 20 سالی و یا 8 سالی داویجی دوی بکه و پروژکسیونه که بده پیش خواه و جبو ملت سوری یا جی حکومت سوری جی ریه که بکه لورا حکومت سوری وید کارم بیجن کودکاوان والایه یعنی تشتك دستيوان دتنه جعليه تجارتي و عبوريه و جعليه پروردهی و جي دولتكي هر عاليه و هندري حاسبو والا کرن محتاج به حق جيرانتيه محتاج به حق به هيزا دولتكي لكافيه یک شوانا تركيا جبر باركي ترمنه تركيا هي کو دست براتیه دست خوشی درجی سوریه بکه و جوان را امبیجن ریه کی بکه لبله لوی در حق تمام قومات و بین دایم یعنی او تجربه کد سر ترکیه در درباطیه لسوری دوباره نبه حق کرده لوی درجی با آوائیتی در قانون اساسی ده که ام ایرو لترکیه بدوی مسئله کبن ام دویم برا قانونك اساسي يا سيفيل بي تشيكرن بي آماده كرن وحق كردا دورده حق تمام قوما بيخنا بن اولهيه قانوني لبل جبو سوريا ابيا هي دسته كده دوي بي تاسيس كرن داكو اشروجا سوريا جهر عاليه و خوشتر به جهر عاليه و او تنگاسی کومدیته نیستریوان که پاتی که مسئلت هبه اتفاقاً در حقی عبوری دو پیوه ببیجم معلومه و جه که نهال سوریه امریکا او در اشغال کریه یعنی امریکا به نظامی خواه به عسکری خواه جه که او در اشغال کریه یک نفتا یعنی پترولا سوریه لوی حرمه هیه لوی درایه هاد جه که ارده شین دو یعنی تقریبی پنبوله داینی گنوله داینی گارسی دینی يسألوا يحرمي يعني كأمريكا كأمريكا لشكري غلامي خجوا داخل ذاتن قالي سوري تراخني يعني أم كيد بينن دبي أم تراخنه يعني ك دا أبوري دا أمريكا جور هلكشة جور دا كبه وأم برمانج ترك وعرب إيودا كي هبه أم بتحقيق بدن هبدو بلاتي أمريكا بمشينن تو حوجات شكيدنا كجدا وياك عليما بكي أم تراخنه بس دانستن وچه ویش ترکیه تشن به فروتن وان پریخا بدن و تشتاد دبیجن یعنی به ام تراخانه عادت دیا ملت ما سوریه یعنی امبارا خودنه نه ملت کی ولو زغله yani cihatini yani elhamdülillah cihat kadar kevin yani em ve dibinen yani em hevidarın o ev şeytanı mezin Amerika ku jnavan derkeve ve demeki kinde ve ولاتيخ آوا بکر. اوجه ام دوی چاوی لمسئله بپیوژه بنهرن. یعنی وقتی که دز دنا مالی دبه تو نکاری مالا خوا راست بکی تو نکاری مالا خوا دولمند بکی. حتی که دز مات دهبه. اوجه تو دز جمالا خوا درخی وی او آلی کاری وی جمالا خوا درخی که تکاری بی تقالا اولهی بکی تکاری بی قالا ریو و نخواش خانه و مکتبا چیکره قراوان چابکی تکاریبی که تو ولاتی خود پیش تابی تکاریبی قراوان چابکی لی حتی که شیطانی مزن امریکا دنا مسلمان آدابه نب اما بیشن سوریه تنبی چاوا ایدو که امریکا ترکیه 10 سال جاره که هنک بنتناوی امریکا دخوادن داربه دستگیری لتر املاتی مسلمان بکن این چشتی لسوری جی اف چشتیان هیه وقتی که جیک امریکا لیبه بدست غلامی خواه دخواست او داره گنگشی داخل ملت برای هفته بگده و نه هیده که مسلمان پیشتا خواه راست بکن بیوی که ترکه هایه دبی یولda durulur, kervan yolda durulur. Yani vakti ki em milletime Suriye pediviyan hecibin, ihtiyacın hecibin hebirci evi de peşeroje de ve banki masiye koy yek tamam bikir. Yani vakti ki milleti wan bixwîne, milleti wan ji bo welatê xwe bixebite, vakti ki milleti wan
دسته خو بدن هفدو آلیکاری هفدو بکن نجات پرستی جناب خو راکن انشاءالله و رحمان او دولتا ادهیویدا ده 5 سال 10 سال ده و آوا ببه و ببه ولتکی خوش یعنی اما مدى پیوخ اول ده مگود امیسا بیجن حوجه اول شیطان مزن جوراتی مسلمان درکه داکو ام تسیق بدن هفدو براتی امولاتی خواه آوا بکر بله انشاءالله كان بقرن مجارة نافوي لتركيا جي كشبان مهم هنا براستي جعالية كذا ام اوبراسيون لهمبر شاردارية اسطنبول خبر دادن يعني از چه دبیجن جیرا گاوه دیا هات دو لهنك تازين مشتركين شاردارية اسطنبول يا مازن operasyona gidin cihatı rast kırın. Yani Türkiye medya biye dışak şaka ki ku servi mesele dixwaze menfaateke siyasi derxe û van operasyonên li şaredariya İstanbulê wek êrişeke li hember em bêjin kesayetekî şexsekî serokê şaredariyê û dixwaze pêş lê bigire rêya wî bigire bo serokkomariyê ya 2028 bi vî şeklî pêş didin millet li aliyekî jî ew qas dîmen hene ew qas qerarê mehkemê hene ew qas reqamên pera hene û em bêjin hinek dîmen û vîdeoyên ku pêş li wan tê girtin kamera têne girtin bi vî şeklî rengekî heye saziyên wek şaredariya saziyên ku ji bo xizmeta milletê ne saziyên ku lazim e piştî ku dest bi wezîfê kirin ji siyasetê ji vê dibendiyê dûr xizmetê bikin em îro dinhêrin bêrêtî dizî û hinek riyê ku perê û malê ji bo milletê hatiye tehsîs kirin bi dû wan ketine yani ev vê şorîtiyê ew ê çawa em ê bixwînin yani millet wê çawa her du aliya bide kêleka hev û biwezmîne yani jiyekî CHP'lî xûsen êk serokê wa wextê ku em jan bêjin însanekî ebtê xwe dê ti dosyê xwe dê ti îsakî başî ew li ser xwe vê heqaret qebûl dikin dibê divê ême qiblegeha me Avrupayê em ê Araqa xwe jî vexwin em ê zînayê xwe jî bikin her newê xerabê jî mê bikin em ê dizê xwe jî bikin yani wextê ku tu pezinê qencî jê dibînî cê dibêjî ev ji xwe re wek heqaret qebûl dike çunkî ev tiştê qencî em dizanin di kitêba wan de tune di jiyana wan de tune yî yani yek tê bêjî yek însanekî ji serokê CHP ku di riya xwedê de gaveka avî dibe ku di qencî de gaveka avî dibe çikî watine ye Seyîd Riza rehma xwedê lê be wextê ku beriya şehîd bikeve ew hekimê ku wî darazand yani mehkeme kir Seyîd Riza ev peyva jî got ku me bi vir û derewê ve me pê Seyîdê nexist ew derd û kulê me ye lê bira hûn baş bizanin me serê xwe ji wan netewand ev jî derd û kulê we ye yani Seyîd Riza di vê peyva xwe de rehma xwedê lê be înşallah rehman bi me vêya de zanîn CHP li ser derewa ava bîye li ser zulmê ava bîye CHP li ser diziyê ava bîye CHP li ser xirabiyê ava bîye min here îro cê ku CHP lê ye tu nekarî bêjî bira Araq bê qedexe kirin Araq işte dibe sebebê kuştinê neqenciyê malbat du bira dibe tu nekarî ev tiştê bêjî cê ku CHP lê heye xerabî lê heye îja îro Ekrem İmamoğlu wek te got li ber dîmanaye li bi eşkere tiştê xerabî kiriye diziyê kiriye teşkîlatekî xerab çêkiriye nabêje me nekiriye vê tiştê nabêje Özgür Özel dibe ki dibe bira li derve be bê mehkeme kirin nek di hundir de be yani mehkema wî bira ew derve be Özgür Özel tu da min negotiye vê îns erê nabêje me dizî nekiriye ana min er Deniz Bayko
دبي Özgür Özel براستی جوی روش راضیه یعنی اوجی دخوازه به اندامی سروب کوماریه اوجی دخوازه دویریه ده هره جبر و دپاش پرده ده براستی و روش لگور وی خوشتر بچه بلکه جوی آلی و دبی اره ام سوجدارن یعنی نه از دلی حکومت بهیلم نجی از دلی حوالی خو بهیلم وها رأيك داجون شو دبيجن؟ أنا كيف هاتي مجتمع شواني قوى بيا ببيشن وقتك دنيز بايقال زيناكر يعني نك بيكا يبو بيكا كي أرق جميع شغلي بير زيناكر والباحت ديماني هات بيش خالكي ميك نگو زينا نكريه جو كومبلور نچكريه كومبلور دولامي تيما تل كيكر بزلامي تيت كومبلتكي أقودكي يعني إيروجي أكرم إمام أغلي أفد زيهان كريه إيكو إيشا كريه سازلامي وانن يعني حكومات بقصي نكتي نافوان وان أكو نكري يعني وان دنا خدا لهم نكرنا أم ماليهان أفد زيهان يعني بهذا مال دزينه براكي جباكي بره سماكي مزنه لهم نكرنا بيشتي كل هم نكرنا شونا كو هفدو بكجن معلوم دزي مملكة موادكن وقتك دحب دزي بكن ومالكي مزن بدزن باش لهم ناكن يكي كيت كجي إدني ماليدن دزي إذا وانا هفدو نكشتن رابون هفدو إخواتر يعني أردوغان دركت قوت يعني قو وهدو إخوات كريه وقوتي أبتشيهان واجبي يعني شمون بترمتني حقيقة أبتشتكي عبرتي يعني جهبه لپیش بس چاوی ملت دزیه دکه خرابیه دکه و کس جوار نابه تشما افتشتهان دکی حکومت بله جوار نابه جی يعني پیش دی کوان هدو شکایت کر حکومت بسرچو حکومت وقت مجبور ما بسرچو يعني افتشتكي عبرتي يعني حالبكي افتشتكي جهبه دکه از باورم که نیویوی اق پارتی بکنن ها اق پارتی جواتر ربوی يعني اوقات تشتي نلري دکن لمقابل امدنرن جهبه خرابیه وقش خورا مشربك دبینه نره دکن وقش خورا شرفیابك دبینه مثال اف پیوانه دبی siz bizim sınırsız günah işleme özgürlüğümüze karışamazsınız. Dibê hûn nikarin müdahale bikin ku em günahiyê bikin û hûn tengî xweş bikin. Dibê hûn heqî we vê tune ye. Dibê hûn nikan tengî xweş bikin ku em çi em ê bikin. Yani biya CHP ve حاشا من حضور اوين مملكت جيش خرابي بكن كذا كيف جوارناك ويد زي بكن لكيدري تشبغ ويد زي بكن وكذا كيف جوارناك لكيدري كي كشتن تعديل كي كرن بنرن او فجعاتك جهبي واعطيكو الغرفه دافت دامازراندن بحضاره بدي حضاره انسان كشتن جبو خاطيك شقاره خص طريقه كايرو تاريخي كي تشتكي غوتن يعني أوقات إنسان سر جبو خاطر شبقة كم نخن طريقة بحضر إنسان هاتن كشتن يكس قلاوانك يكس جوانا بيجي و إنسان كشت كوا إنسان قاتنا كشتن جبو شاتي كشتن وجبو شيء كشتي كاس نبي تباوي من كشت تركي من كشت هلا ورا حسابي بدك كات جهبي افتشتهان حساب نابرس بسكريكا مازن أبقى تعميكو جهبي ديوكا خد افتشتهان كريه افتش خرابيك ديلكو خد كريه إيرو كاس بقركا وناغره بسكريكا مازن وقتيكو إذا دقوت أم عدالة دقازن يعني خودگرافی ام وکهویه دخوازن ادوی باوری دمه کل ترکیه عدالت هبه یک حوی جهبه نابینه و گیش بیدال قاندن او قصی رای خراب دکن او قصی فعلی خراب دکن و او قصی چیزی پیش دکن من انسانا اما maalesef مخابن حضاجر مخابن دبیجم جبو خاطر کل ترکیه عدالت تنیه ترکیه مفتنیه جهبه لگور کیفاقه جیان داجو جهبه لگور کیفاقه قوبوی تیدکه yani çizdikleri جوان kar dibine benerin de İzmir'e de Antalya wan pideke wan işiret belaqa de pideke çarşaf dedin keteke kajvarmak wan pideke şiret ku namus tuvan tne belaqa de drame rivan hay belaqa duvan eve جوان kar dibine halbuki yani de Resulullah sallallahu
بله به مداخله لهمبر بله لهمبر ملت دیندار کو فکرن گلک جارا ام دبنه شاهد چند رو بله دمکتبه کی ده جبر کو کچکه که بخواست سری خواه بنخمینه جعالی ما مستوی و حقارت دیهات کرن يعني في دبندية في فتنة وفسادية كو دناف ملتي دايا جوي سرايتية يعني أو سياستها كو جهفي عجوتية الهمبر دينو الهمبر باوريا ملتي وي طوبي كو عادتية ومظنبية وحتى إيروهاتية يعني وي نيجي وان نايقو هراندن براستي جي لبالي اف مسألة شعرداريا كو مسألة كي وها رويوي لملتي دنهيرة رويوي لخدمتي دنهيرة جوي عالية وجي ملتي ما ومحاكمة كي وشك بكا يعني لقور نيرنا من دورة شعرداريا كو تاريخا مدى حتى في عمري خوا ما نديت يكو مثلا عم بيجن إذني جدست جهتي دركتية یا جوابو د دمکو استانبول دسته جهتی دایر مثلا دپرمی خبردان او وعده کو امام اولو گوتیه از ورم دنوا 5 سالی ده از به آمده کاری جبو دپرمی بقدینم جبو من 5 سال بسته ام ایرو دنهرن بزمارکی لعرده نفسیه يعني بوعده سياسي بوعده مزن كتي ووان وعده بنيوي داناغره وفي بيريتي وفي دزيه كد شارداري هاتيه كرن هيج سربي ده منفعتك السياسي كد فازنجي برخن افيال فيش ملتي دوي بي جزا كرن دراست يعني جزا محكمة دباكو الوان بي براندن دباكو هن جوان تيكا من حفسيجي دبالي في ميجيه في ذهنيات دوي بي محكمة كرن دوي بي جزا كرن جاكي فاتي يعني أمي ببيجن جهبه وكما تعوز قوته جبو خاطر كسر دلوا والسر ظلمي أبابية احتمالات أول قليقة ورم رحمي ويل قليقة بين مرحمتي وخدمتا قليقة بكن أو احتمالات تنت شكوها تنت لبر شعبي جهبه ملتي مي اي ديندار اي اولدار اي كرمانج شوا سيونيزم بتشاوي غلامتي تمام انسان دنرن جهبج بوي تشاوي لكرمان جادنر بي وانا غلامي من بانا نكار وكبيب دوزا وكبيب كن بنيرن كرمان جاتني يعني ملتي سري دوي يعني دمكي دغوتن تركان ستايلان هبو اوجي يكج بيشكشوان بو دغوت لفيدر ام اي بجارتنه سچكين امن تشتكي بي اجناح هاي قاف ناوينه كسن كاره قاف باليجه يعني جبوچه از خصوصا قرا كرمانجا دكم çünkü CHP dedi loka خود بهتر خوینا مسلمانه کرمانجا رجاندی yani ایرو درسیمجی کرمانجا نوت حضر انسان لوراتیه کشتن گلی زیران گش کرمانجن چلو حضر انسان لوراتیه کشتن شیخ سعید وقتی دعو دوزاوی ده بحضاره بکی بده حضر انساناتیه کشتن yani حوجه ملتی می کرد اف ظلما کرد دیرو که ساتی سر باب کارکیوان جبیوانه که و هاتم بزندی بهله yani ادوی زندیهان ده و امرابن ev reşaşiya CHP em neyin zaman ev kimasiya me. Evet biçim. Yani tabii ki CHP lise zulmü avabiye, lise harabi avabiye he em iro qala harabiya wan nakin. Yani her insan ki xwedê namus be, ku xwedê xîret be, ku xwedê şeref be, li kê derê yekî CHP bîne gerek tu fî çavî bike. Bê tu ne insanî. Tu ne insanî ki tu li hemberî mir dibînî. Ama maalesef em dinerin ew mesela koltuğa rudne tevdengi xbilindikin. Yani ceko adalet de hebe, ceko şeref de hebe, diye baş vizan bi jibo kemalista lüvedere jiyan tneyi. Biz nakudi. Beli. Mesela Kemalizm mekelek cara haberdaya brasти jibo Türkiye Kemalizm nexweşîne ke pir giran e û pir debe mezin jî li Türkiye xistine. Mufredata Türkiye'de anha demek bahsî qala Şeyh Said tê kirin wek hevkarê İngiliz haşa pêşdarok didin. Divê mesela dawiye de Serokê CHP Özgür Özel
gazî li İngiltere kir lê gazînê xwe kir yani milletê aqilmend milletê ku hinekî van her du resma bide kêleka hev bide li serê muhakemekî bike em bêjin Özgür Özel gazin li İngiltere dike divê win çima nayên piştgiriya me nakin win çima destê xwe dirêjî me nakin û me piştgirî li me nakin li hember hikûmetê yanî meseleyeke navxweyî dispêre dewletek wek İngiltere ku ew İngiltereya ku ji damezrandina Cumhuriyetê û em bêjin têda ew rejima Kemalizmê ku li hember Müslümana ew xedariya ku kiriye tevî Müslümana bi hevkariya İngilîza sûcdar dikin. Yani ji aliyekê ve ji Müslümana re Şêx Saîd re Cevalî re divê hevkariya İngilîza kirine û îxanetê me kirine haşa aliyekî de ji ew ro heta îro timî daîm çavê wan ber deriyê İngilîza biye, çavê wan hêviya derbeya biye, çavê wan hêviya em bêjin NATOyê biye bu wî şeklî nanê xwe dikin. Bi sê deqê me maye tek Seyfedîn kerem kir. Niha elhamdülillah îro Şêx Saîd şehîd kete îro ned nav me de ye vay qederê sed sal derê şehîd ketiye ned nav me de ye ew îftirêk û van Kemalîta lê kirin elhamdülillah Rabbil alemê bi vê çavê de nîşan dame ku ew redîl bûn ku ew di wê koncalê handane ev sed sale ji şehîd Şêx Saîdê dibê ev ya wek te gote gulamê işte İngilîzayê vê navê lê dikirine di îro em dinêrin Serokê CHP Özgür Özel bi çavêgirî bi hawarekî gazinekî mezin divê çima İngilîz dostê me alî me nakin çima me tenê dihêlin tiştek bûye çi ye tiştek bûye jî yani Serokê Şarederiya İstanbul ji dest wan de ketî tişkî yani qîyamet rana bîye kes ji wan natiye kuştin yani ew qet giliyek biz dikirin kî têbî yeqê bi dê hezara ê Kemalîst hatine kuştin çikî watin neyê pirpirî yekî wan ketî hezê ama ev zulma ku wan Müslümana kiriye ez hêvîdarim wê rojek wê were wê Müslüman jî wê hesabê ji wan bipirsin hesabê kalkê xwe Şêx Saîd ev ê ji wan yek bi yek bipirsin vê ka we çi bi serê wan aniye kalkê me ev ê bêjin Ustad Bediüzzaman rehma xwedê lê be îrkiyatê xwe û şehîd Seyid Rıza ew ê hesabê wana bêpirsîn yani bira vana zen nekin ku ew ê dîrok veşartî bê bimîne û wê van însanan ser kêfa xwe jiyanekî baş jon û wê encî xweşik ji wan re bibire ev tişiyan ew zen nekin yanî elhamdülillah çawa baveriya me bi Rabbil alemê heye baveriya me pê heye ku wê însana serbejêr bibin wê hesab ji wan bipirsî û wê ev hesabê wan jî ji wan ji pozê wan bêkişandin bi îzna Xwedê dîsa ez ji milletê xwe re ji birê xwe re ez silava dikim xwedê ji wan re bibe ve ev îmkan dame ku em ketin bernamê Xwedê ji wan re zîbe mala ava temaşevanên hêja nêrîna rast vê derqediya em îro mêvanê me jî û em jî li derva stûdyo bûn ser medya civakî de me bernameyekî ji bo we amade kiribû em hatin dawiya bernama xwe heta têkedin min xêr û xweşiyê de emanê dixebin